ассалому алайкум, бинандагони гиромӣ. Имрӯз ба якчанд комментарияҳо, яъне саволҳо ҷавоб мегӯем. Рости гап, ин заставкаш дигар мавзӯъ новашти ман сиёмка будам. Ҳамин заставка рафтан мегирад, не ки мавзӯъ вай мешад, ба саволҳо вай мешад, ҷавоб дода мешад. Як одам аз мо савол карданд ки харгӯш дар чандмоҳагиш буқталаб мешавад, яъне нарталаб мешавад. синну солаш уже балоғат мерасад. Харгӯш аз 3 моҳагӣ то 4 моҳагӣ аллакай синну соли уже балоғат аллакай мерасад. Вақте ки шумо харгӯша нар ба сар медод мешавад, аввал вай биён нигоҳ кунтон, весаш биям. Весаш бояд аз 3 кило зиёд шуд кор. Ҳамин аз 3 кило ки мо зиёд ки гуфтем, худаш ҳамин харгӯшҳо дар 3 моҳагӣ, дар 4 моҳагӣ аллакай худаш аз 3 кило то 4 кило аллакай ваяш мешавад, весаш мешавад. ҳамун ба харгӯша ҳаракат кунтон 4 моҳагишанда вай би 100 дам, нар 100 дам ба. Бо ҳамон весаш нигоҳ кунанд ки мин харгӯша 4 моҳа накам аз 3 кило весаш нашта кор. Сони нар 100 дам кор. Бо як одами дигар вай карданд ки савол карданд ки ҳамин харгӯшҳои гӯшаш сиёҳ гуфтан, ин одам калифорнийския дар назар дорам ба фикрам, чандтоги таваллуд мекунад гуфтам. Рости гап, калифорнийскиҳои мо 5 таваллуд мекунишам ҳаст, 9 таваллуд мекуниш ҳаст. Не ки ман максимум то 12 ман шундам, ки 12 таваллуд куниши ман вай кардам шундам. Акун инҷанда гап дар бораи бисёриш намерад. Рости гап, ҳамин вақте ки ду харгӯша вақте ки мо бачак бармекушем, якта мода харгӯш масалан бачак 5 якташ масалан 10 таваллуд кардагӣ. ҳамаашон ҳамин як вақтанда агар таваллуд ка бошнага вақте ки мо ҳамин як моҳа мешавад, вақте ки мо бармекушем, веси 5тагиш 10тагӣ зиёд мебурад. Барои оне ки ширба сер мешавад ҳамаш, барои ҳамон тез вес мегирад, тез калон мешавад. Барои ҳамин харгӯш ҳамин средня 80 таваллуд кунад зур дастаточно худаш ҳамин. Сани як одам бо савол карданд ки панон гуфтанд ки атоисон ёфта мешавад. Рости гап, ман панона внешне характеристикаш намедонам. Акун барои панона хардан ба фикри ман бозорҳо ёфта намешавад бели панона. ҳамин агар фермаҳо агар бошад, агар ҷое боваринок, ҳамон фермаҳо рафти сода агар харитонага мешавад. Бели панон ин як харгӯши ҳамин хикор бо тез вес мегирад. Инам промишленӣ ҳисоб мешавад, тез вес мегирад, тез зиёд мешудагӣ харгӯш инам. Барои ҳамин бели панон ман ҳоли асонтиҷа надидиам, бозорам надидиам. Рости гап, ҳастин несмин ки намедонам. Акун беҳтаринаш фермаҳои ягон вай бошад, промишленӣ бошад, агар боваринок ҳамонҷо агар биёртонага беҳтар. Сони як одам бо савол карданд ки харгӯша дарини гӯшаш ҷазир шудагӣ гуфтан. ҳамин чиз кожаное заболевание мешавад, клеш мегӯяд, ушнои клеш мегӯяд ваянда, агар интернет агар вай кутонага зентонага. Сабаби ин аз ҳамон вақте ки мо алаф метим, ҳамон алафонда чихемак микробош ҳаст ки ҳамон вай касал мекунад харгӯша. Инанда бо давош ҳаст, ҳамин ивермектин мегӯяд, 0.2 грамм номашак подкожа мезанитон. ин харгӯша буғӯзу ширбедодга мумкин не 20 рӯз тозоида наша, 20 рӯз вай ба балазоиданаш сони вай канда укол канда кор. Ин ҳамин ушнои клеш мегӯяд. ҳамин чиз вақте ки ваяш мешавад, ваяш мешавад, гӯш мешавад, ҳаминам номаси як касали харгӯш. Ина ваяш сабабаш вақте ки мо вай харгӯш ба алаф метим, ҳамин вай мешавад, ушнои клеш мешавад. Ина вай давош ҳамин ивермектин. Сони як одам гуфтам ки харгӯш дар чанд рӯз мезояд гуфтам. Рости гап, харгӯши ман вақте ки шуд, мо вай мондем, бехабар мондам як бор. Мо фикр мекунем ки ваянда 30 рӯзана таваллуд мекунад. То ҳамон ман матчникша намонда будам, як харгӯши ман 22 рӯзана таваллуд кард накин. ҳамон вақте ки ман сад метавам, ҳамин ҳозир ман наворое ки ман мекунам, ин барои ман як ҳуҷҷат мешавад, як ҳуҷҷат. Ҳамин ҳолатанда ман сиёмка кардосиям, мисол вай кардам
این خرگوش‌ها کای زوید ویسش کار بارکش دادم من کدومش که ساعت دادم این همش همین ویدیوده این برای من یک کجا میشه چیزاش هست مثلا کایسیون کردیم وای کردیم همین ما وقتی که آروی آسیونکا من دیدم خرگوش من حساب کتاب کردیم مانده 22 روزانه یک تولد کردیش هست لیکن سریدنی 28 روز تا 32 روزه بسیارش یک تا 30 روزه تا 30 روزه تولد میکند 32 روزانه تولد کردیش هست همین خرگوش من همین خیلی کردم شد همین یک کلی من اگر اگر بینتونگی ویدیوهای اگر واکتونگی بینتونگی من دالگجدانی момент گفته بودم همون وینده همین وی خرگوش ما 32 روزانه واک بود تولد کرده بود سونی یک подписчик ما گفتن که درباره یک обхора гап занистам рости гап ҳозир ман درباره همین چیز هایکو نوار کردم از همه обхора ки بهترین من شما یک рекомендация میدم نیپلنی پیینه کنیتون نیپلنی پیینه کردن کار این خلاص که نی بازرگانی لیتروی نه لیتروی هم میشد لیتروی میشم حاضر هوای سالقین به میشد لیکن وقتی که هوا کی گرم میشد البته خرگوش اوجا پاتریبنساش البته زیاد میشد اما وقت به بسیارتر حق اب طلب میکنه وقتی که شما اگر کنترل اگر باشدو یک روز به یک چند بار حق اب ریخته میتونید باشون میگم میشد وای چیزام لیکن شخصا من خودم یک سوتکه یک بار حق میرم پیش خرگوشم به من همون وقت به یک بار حق ویشه همون تازه شک اپرومنام یک سوتکه میرسادیم من اما همین اکنی ویدیو هنده من اگر نگاه کنید اگر من اخلاق من شلانگ که دیگه همشه شلانگ سو که نیپلین پیینه شدگی یک دجونده سو که یون کستشه همین چیزی که پر میشد اما چی ما همین چیزایی که واکدام بهتر دونستم ما همین چیزایی که انتخاب کردم این انتخابی شخصی من با شما من اگر فوردگی همون ایکو لیتروی ها هست که 35 سومانه خودتون که آمی خلاق مانیتون لیکن وای لیتروی ها برای یک خرگوش به نقص وقتی که شما ایکو وایتون خرگوشتون در یک کلیت که 6 دونه 7 دونه باشگر تیز خودتون مونده آبتونه برای همین هوای گرم به بیخبر اگر مانیتون که خرگوشتون علاقه وای میشد کسال میشه خرگوش مثل یک انسان با این بدنش وقتی که انسان گرم میشد از بدنش یک عرق خارج میکند خرگوش یک اخلاق کرده نمیتوند همین همه حیوانات این بدنش همه یک میکروکلیمات به چی همون حساب که مطابقش میتوند همون چیزی که مبارزه بوده میتوند همین یک گرمی و ارگانیسم یک انسان وقتی که ما یک آب میخوریم همون یک تنمو سالقی میشد همین یک آبای یک زیادی بدن یک همین یک عرق ما یک خارج میشد لیکن این خرگوش این خلق نمیشد این خرگوش یدین سری جای یک همین هوای یک گرم خرگوش تیز دل میزنه دیگه سببش همین که خونی خرگوش یک تیزتر حرکت میکند همین یک خونی خرگوش وقتی که من گوشش به یک میبیاد گوشش هم موش نیست که خرگوش انا همین حالت به خون آماده شده این گوشت خرگوش به خونک شده میبرود همین گوشت خرگوش یک رنگی رادیاتور بوین هایکو وای میکند خدمت میکند برای همین وقتی که ما خرگوش‌های گیگانت نگاه کنیم مثل ویلیکان فلاندرو نگاه کنیم چند قدر ارگانیسم اگر خرگوش اگر کلان باشه همون خود گوشتشون کلان میشه برای اون که خرگوش تیزتر هایکو دل میزند وقتی که تیزتر که نفس که میکشد اوجا این خونی خرگوش هایکو تیزتر میدود همین حالت به خونی خرگوش هایکو گوشت به اون سود خنک‌تر شده میرد برای همین روزی بهار اگر هایکو نگاه کنید خرگوش های گوشتش خام میشد همون دو طرف برانگی هایکو آنتن با این خام میشد که دو خرگوش اگر جاز باشه برای همین حساب که گرمی یا دیگه شکل میزند گوشش برای همین خرگوش هایکو دو طرف خام میاد گوشش یک مثلا این طرف حساب که عاطفی چپان گرمی حساب که زاد میشه همون عاطفی آرستام برای همین وای خرگوش ها روزی هایکو بهار به گوشش خام میکند که همین حساب ساقی شود خونش گفته برای همین یک وایش همین که بسیار کس هایکو ممکن همین چیزا هایکو نمیدونستن همین خرگوش‌های روزی بهار به گوشت هایکو وایمش میشویش خامشگیش سببش همین یک وایش برای همین خرگوش همین خلق کرده خودش خنک میکند لیکن با خرگوش به اگر همین خلق کوکورا میکند خرگوشو لیکن 35 گرادوس اوجا یک بالا شد 35 گرادوس شد برای خرگوش به این بادا ها بهات اوجا گوبیتی نمیشد همین کانال دستگیری کنیتون لایک و کامنتاری های نویستون بینندگان گرامی